afamba yimnandi bye. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Okay, loko mi twa risimu ra Dr. Sandleni ka background, loko ni nga ri ku tlangeni mi nga chuhi, makhelwani yi busy a ko va na ntlangu i timhaka ta ku gezi ri kona ende a ni ra hi xanisa ra famba so vo tibisela music one. Okay, na mamukela ka Xitsonga Beat Show awara ya nhungini madyambu i producer ya n'wina, producer ya ka Gaza, Mgewu wa Tlambi, Mgewu wa Katara. Ni xutiwa hi kulu wa munhu, Mgewu hinkwaswo ni xutiwa hi kulu wa munhu la fan leyikulu ya nongonoko. Misalo u make sure ku wa vona show yin'wana na yin'wana leyi kumekaka hi uploada ka YouTube, a tlhela a komba na vanhu vo tala laha kumekaka va ri kona ku ku na so misa lowu u twa ku nandziha ende episode leyi a hi rhandzaka ya kecekece a ni ri fevaranga so hi yena a ni xutaka namuntlha u sungula ku khoma khamera ni riski ngopfu kambe le ka episode 28 episode 28 hi xitwa hi khamera mini yintshwa ni riski ngopfu na loko no tshuka maybe ni humi kwala framing ra khamera wala a redzi ntoba swilo. So hi ta tlanga risimu ra Hangalasa namuntlha. Hangalasa hi un'wanyana a nga na ndhuma ngopfu kumbe a ri na ndhuma ngopfu malembe lama nga hundza kuma 2015 kwalaya loko ni nga hoxisa u beti hi ti to tala misa luya ti tele ngopfu. So namuntlha hi ta tlanga loko hi nga fi na swi ta vanhu vo tala va rhandza benga hi ma-December mane mara di beti hi ti to tala se hi ta tlanga loko hi nga fi. So misa loyi hi un'wana a nga believe ku so tlangiwa swilo so laha a ni ri tlangi risimu leriya loko ni khe ni la ta twa tisawundi sweswo swa ku bezi yi tlangiwa njhani leyi nga la cause i tinsimu ta khale ni fanele ni ti yingisela ku ni kota ku ni ti humesa tihlangani. So ni rabini sweswi ni la ku sungula ngoma kusuka hansi ni tlanga live a swi vona ku swo tlangiwa swilo leswi a swi tshemba Hangalasa loko hi nga fi. Okay mi right musi sweswo ni nga vula ku mi ta fa mi twa risimu handle mara ni ta make sure ku ni mi nyika volume ya straight la. Oh 165 sweswi i 12 minutes to 11 swi nga na gezi ri famba 11 mo hi xuta sweswi hi nga ta xuta hi ta xuta swona okay piano ya hina le loko hi nga fi
se tinsimu ta hangalasa ti famba na mavoko hinkwato. Loko a ri sharp kwala a ni byele cameraman ku hi nga bayisise kwala hi le ku shuteni hi nga ri ku shuteni. Gubonyana kwengena la. Yo. Yo! Mane! Ako dong kan sim to talango. Hey.
a wu le ku cineni se ni ta xuta kona se sweswi ni la ku tova mfungho wa hangalasa mito se hetile dibangoli sende dibangula angabuya natingangoma angizimbela nkumu se hi la ku tlanga marimba sweswi misolo marana marimba hey mabiyo helami la netini ngele kutenga santienzo
ndzika nyana yi loko ku lokiwa kwale tinga 8 ne okay okay madipakanya voice anya life ku hamu xiyaxiphikizana munhu energy hangi loko hi gafe no problem tsena kwale hi ku fambeni ya phenika cameraman sabe loko hi nga fambi sabe i chorus loko hi nga fambi loko hi nga fambi sabe loko hi nga fambi sabe yo mane loko hi nga fambi sabe 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 ni xo ku khati kwale okay okay alright dile kuteni hangi lekuteni ibaya kuyore eish dile kuteni sweswi no sabe he babe ya kuri hure he randana kuri hure he babe ya kuri hure he randana kuri hure mativana moifaka auto hit eish he randana kuri hure eish Tevana mafanza eish teka anengatlele kaya mwalawa ya muni mohi nyika swong n'wina leswi mohi nyika swong
bomb 7. Loko in the bomb 7. Loko in the bomb 7. Okay, a ku ri episode 28 ya Xitsonga Beat Show. Hi khensi ku va mi hi languseni na gezi ri famba ni hi xuti hi za hi fika makumu hi swi twa ku se hi yona na cameraman ya mina leyi ya ku huma kwele matikweni ma le handle a famba yi mnandi bye